Kahama in particular. Football tournament kandi tuneza ko third edition ekikope cy'urukireka ngo rw'ababuheshu ngo ushampions akona gwiba akina pasi kwa kwa first time ameta na basa musa pesa kona gamo enga basket wa timu ya Kabongo akagona shebea arukwetwa na Pamside Mohamed Sobrani Brian Sharopera Mohamed Sobrani Sharomwe pasa kona gwiba kuchora kwa kusa it is now mutoro pesa kona gwiba bakanga ku jumrongo wa timu ya Kabongo bitero wetu amina kama mmenimwe abantu bato abakazi ndona batera chikopo cyane mu Mukasha tunamenda mbona hapo sawa tunapenda sawa kazi wakakwenda kenda na mafao Ayusi wakiona wewe ni mtarafarwa wewe mwenga mjanamki mbona anakuwa mtarafarwa wajamu barundaka twala Tatibayo mpende kumbuka.